Manipur Judicial Academy amasung High Court of Manipur na punna sinduna e-filing amasung hybrid hearing gi maramda ECT training program ama nga silamphel da leiba Manipur State Legal Services Authority ki complex ta pangthokre. Thoramaduga mari leinana High Court ki manager Roshan Oinamna e-seva kendra mobile vehicle asina court kamari lenaba hiram kayabu court talaktrabasu mobile vehicle asigi mateng na miyam da justice pinabagi khudong chaba piragani. Mobile vehicle asigi mateng na e-filing tauba legal gi mateng loba amasong case amagir status yengmana chingba kayagi akupa e-pau loba yagani hairi. Tharamadada Manipur Judicial Academy amasong High Court ki mari lenaba official singna sarukya ke mobile vehicle asida internet connectivity UPS generator amasong screen na chingba equipment sing yauri. मी मन ट्रैफिक चलान का मतमदा अद पैसा यावे नत्रगा कोई कोर्ट कंटेस्ट तौजगे खोजगे हाय मतमदा लाकांदा मान वर्चुअल कोर्ट की खुथांगदा मागी केस तो डिस्पोजल तौबियु हायना लागदी सिगी मोबाइल व्हीकल सिगी थ्रू दसु अदुम तौब अदुम याय जस्टिस हाइबसी कोर्ट कम्प्लेक्स खतदा नतना रूरल एरिया लेकाई लेकाई खुदिमक्ता लोइनब योहनब फंगनबगिदमक्ता व्हीकल सिना कुचत चटलगा अना अये असोनबा ngamba ngamdaba loinaba justice phangnabagidamक्ता मान माना हाइनिंगबा माना लौनिंगबा इन्फॉर्मेशन कोर्ट की मरमदा लोइनब फंगनबगिदमक्ता सिगी व्हीकल सिना चला चलगा मतेंग पांगनबगिदमक्ता अकोइना सिगी प्रोजेक्ट असि इंप्लीमेंट तौजबनी।